Tini Maharanini Gamaria Kamini Community Hall Gumoti District Level Mass Gathering Kainabagai Meeting Asuklaika Highway Manjak Paika CEM Sir Purnachandra Jamatia MDC Sir Sadakar Koloi Diplomathani Joto Dignitary Sero Finabis Kalmi 29 March Salmarini Kotor Mega Mass Gathering Himbotok Ebarel Raijaknai Udaipur Organize Kainarok Unka Gumoti District Diplomat Habai meeting also like this 29 March sini Gomti district ni kaca mass gathering kotorma lokupin pandak kaina ni bagai sini orang also like orang dalam kaca kaca sini district president Sadagar Koloi te honorable MDC owner te David Murase kaca kaca sini orang ni kama district committee ni leader sok te MLA rok EM rok kaita ulama wo topan sing discussion paika Bahaya jeng 29 tarik Maret jeng sini orang ni at least 25,000 jeng Udaipur kaca jono sobat kotor kainan bagai jeng planning nakha joto constituency wan jeng target birokha 4,000 5,000 haike joto no block president no buko sekha je boroni am sayo jate 4,000 3,000 chanja je target tongman no borok fill up kainan Nahar mengkaisa no sini bubagrani netritwe जों बाहायके चिनि दफानि जे मान थाइरनो सानानि थानि तेबो ग्राक फान बारे रमानो खानसानो जों तेबो ग्राक खाइमानो अमनो चिनि नाहरमो तानेके जों जतनो साइमानो जे बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि दिप्लासानि अधिकार चिनि मान थाइ जों माया खाके कुनो पार्टी कुनो नेता अमनो जोंनो आदाय खाइ रमाया अमो जों सिउ हानि बांनो जों ताबाव चिनि गुमति डिस्ट्रिक्टआव बहायनो जों काचा कोटरमा फार्स्ट चिनि गमतिनि दिप्रामथानि काचा रेली उंनानि थांग दंगो जों अमनो सक्सेस खालायनायनि बागै लोकरनो कबावगो जतनो दिननि सिमि कामि आमसाय चिनि जे गमति डिस्ट्रिक्टआव चिनि दिप्रामथा तंनाय ति दाब्लेप तंनाय वाइट टेप तंनाय जतनो दिननि सिमि लामावै सामं तांनानि बागै दिनि कबो सालायखा बरकतबो तांनाय नगे अ जागाव चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बो दिनै नि मिटिं न तै कक सास्थों हामबाय बेलाकिन हामबाय जत प्रेस मीडिया रनो दिनै 12 तारिख मार्च 2025 दिनै ऑनरेबल CEM Sir TTADC नि उनि उपस्थित जत आम चाइनि ब्लॉक प्रेसिडेंट TWM नि नेतृत्व वाइट टेप नि नेतृत्व जे चिनि वारियर्स तंनाय जतन उपस्थित जों दिनै काइसा ककचा पान्दा चुखा बसकां फाइनाय 29 तारिख मार्च 2025 काइसा गुमति डिस्ट्रिक्ट लेवल जों काइसा मास गैदरिंग प्रोग्राम खाना थांग दंगो उदयपुर टाउन ककचा पान्दानि बिसिंथै जों गाहामनो काइसा रेस्पन्स मांखासिनि ब्लॉक लेवल नेतृत्व रंनि बिसिंथै आशा खालायो सिनि अ मास गैदरिंग प्रोग्राम सिनि बरक गोबांनि बिसिंथै ग्रेन्ड सक्सेसफुल लंनाय हनै एवं सिनि महाराजन नेतृत्वे आगामी दिनाव सिनि तिप्रासानि जे हामक्राय जों जे तिप्रा एकर्ड खायमानि सिनि TTADC no ताइबु जोंसा खालायथि सानानि जों जे समाय ताङै जों जे याप्रि सामानि सिनि आगामी दिननि सालो जों अबो सक्सेसफुल खायमानान हनै काजे आं अबनो कबंनाय सिनि जत आम चाइनि दाखुकताय बुकुक सं फायदि जों जतनो 29 तारिखनि अ पान्दाव जों जतनो ग्रेन्ड सक्सेसफुल खायलायनाय जतनो याक बा याक रमै जों अ पान्दाव जों खायलायनाय जतनो कबं मुनारगै आनि कक सामाने अरनो मथाका